Ko te reo Māori o Aotearoa, te tauira hei oranga mō ngā reo o te moana nui a Kiwa. Māori Language Week is also seen by some of our Pacific neighbours as an inspiration to save te reo. Cook Island Māori language teachers are jumping on board the concept. Te Karere's Roihana Nuri reports. Koinei ngā kai kōrero I te reo Kukiairani mō a pōpō. Engari, kei te memeha haere tō rātou reo Māori, pēnā I tō tātou reo I ngā tau waru te kau. He take tēnei kua kitea whānui hea I roto I ngā hapori Kukiairani o Aotearoa. Te mate nei tō tātou reo Kukiairani. He tata ki te hautoru o Tiwi Kukiairani e noho ana ki Aotearoa. Ko te mea kie ko te wikitea o te reo Māori Nutireni, te ahanga kāpiti nei te reo Kukiairani I Nutireni Aotearoa. O te kimi marama, ka kapehea, te urawenga e kite I tātou tamariki I tō tātou reo. Tati me te ngaroni tō tātou reo. Ko te reo Māori, te reo o enei mautere. Tai mai ki tēnei wā, ko te reo pihikite o ngā tauiwi kei te tino tāmi I enei reo take. Kei te rumaki katoa enei tamariki ki roto I te reo Māori Kukiairani. Engari mutuana rātou I konei, ka kuraina rātou ki roto I te reo Pākehā. I tēnei te wiki o te reo Māori, kei te mōhio pai te ao Māori, ki ngā uauatanga o te pakanga kia ora ai te reo Māori. Te reo Māori, Māori o te Nutireni, I tō tātou reo. O te Cook Island nei, te reo Māori. Nā, tō manako, I mea taupā ki anganga. Ko te reo e kōrero tiana, te reo kāora. Roihana Nuri, te reo tātaki tuatahi.